Tala Fou o tala mai Ausetalia, Radio Samoa, mo le amatanga fo ile nei wa yaso. Wa matawhale tonu lava wheroa inga ile wa yaso na ua muse loli le Anzac Bridge le tawa na reila, ma whatu a yeile tele o wheroa inga nga yatu ia o nga mga alue ngai sini. Wai mai le lipote le 7 News e tele mga ala na polokai, e mai se leina e lua le anga yatu le o ngati tonu le ai, wha pia fo ima le Western Distributor. O le te o le sefulu le tawa na reila na tupo ile wha lawe wa mu waile loli lea, a lo su eina po le atonu le mafu anga. Wai mai na nga i ese mai le M4, ma ngā tu mo le ala lau papa, ai wha ailo atu e nisi aweta avale i le aveloli, o lo iei le wha le tonu ua amata mu wane tu o le loli. Wha awhelo i tua le loli mai le ala tele, e tamu whai le aveloli e tape le afi. E tele mga ala o tāpuria ma lo wheneri su enga, ma tamu whai e ave ese mai le loli mai le awala. E leo tā ua se soifua o a afia ma o le itu le reile e peo na wha mawina e leo. Wo o tunei le asolo na tolu le sairingo le tamatite se fululu tau sanga mai sini le ia afianga tūmau, Down syndrome ma e le tau tala. O le whamtalanga leo le tamatite Hussein Al-Manzouri e leo ieinio na se vai o se eina ma amata sairia mai lava le tau le asto na ina tenei i le tūsau te isisifo sini. Ma meina vai o momo e ane mai Auburn Memorial Park a ngai Station Road ma Rawson Street a ina vai o mulmuli ane fo i le tau le iwa le pole asto na i lata i Norval Street. Whai mai leo o ai lava wa aia masira fia se me o iei Hussein e a ona vili wa veloa leo. Lo mawhatia lava si ona ainga ma o Hussein ua whamatala i eilo na tupu anga i sa e tututonu ma lo ia ofuina se miti a fulanu pae. Ua mawela usuela tino maliwa talitonuina o si tamale ana pa uane mai se va ai Queenselani le wha ai ungo le vaiaso. Na mai le 9 News o se urungari i mata mai te toa wha, sa i lungo le vaana tupu ai se wha le tonu le tu se sifo makei, po le teo le se fulu tasi le teo le sto nai, whai mai o le tamale ama lo na whawhine na pa ui le sami, ma whai ai loa su enga leo ma le SES, ma isi au unanga la vea ai, to e mawai le tene titi ma vea tu le wharamai, ai ave nana le tina ma isi ta mai te toa toru le pa umatu. Sa tau sa idia mai e lava le tamalea pe tai ele i maua, se ia o mai le tau na leila po le tau le fitu, leo lo ua ta ua mai leo lo sauni ai se leo se li poti mo le corona, au lo tau wha mautu, ma wha maunia po o ia moni lea. O se tasio vai inu o le green juice e ta atele Ausetalia ua wala au mai le toi wha fu iatu, o no popo lenga i lea afia le siama salmonella. O le juice Morin Guffey Green Juice e lua se lau fitu kalama e whaatau online. Le wato e wala o mai le whaafu iatu ma le lapta inga ia awane i whaongaina. O loa e a fia le salmonella e ono mafuai ni mai ma tingaina fo i pe a whaongaina pe ona ta ua le Australian Food Standards. O le loa lea e mai alo naso e au ngai lua sulima o le masina e ono lua afe lua sulima ma whai mai le lipote so se tasi na whaongaina le juice ma lo popole lona soifua maloloina e a ona wa ai wa veloa se fo mai ma ia whaatu langa le toe whaafu iane o lana tupe. Ua mōria sari e whaaswa fitu tau sanga le matua no se whaao o ngā lima na tūra i mai le tu isi fo sini. Wala wane au unanga whaavavawe i se whale Rawson Road i Guildford o no li pote le nei whaalawe ma na tonga whiti ai le no fuanga se iseri e whaaswa rona tau sanga o no manuanga i lo naua se turau ma wawe atu ai le aveina i le wharamai e ti ngā ina. Ai mai e maasani le to rua lea ma ua amata nei le su e ngā leo. Ina ua te aitua mai le wharamai le fast food fitu sanga, tu ina lo iei mamorianga leo le wha o lima, so lia o se polo inga tau le tūla whono, ma le wha o ngā ino sea upenga wha ina. O le asoi te tau na tūla iei i le wha masinonga. O lo wha o pēa la le saidinga o si alo le se fururua tau sanga, a tuai ma le talo sanga ina e leo so swania le tunuu, ina ia sota iatu, pe a whai e maua ni whaamtalanga i te leo whaalavelave, waria e mai foi i te tonu o New South Wales e mai se isi stete o Australia i le amatango le nei wā yaso. Tala ia Radio Samoa, i le nei a Songa Fua.